Nuno Mendes Arsenal na PSG. Ese abantu mwari match mwamenyera Bukayo Saka yarahari. Ikindi ya betting ndacheka ku mapari natanze hari amapari abiri andabiri ntago byakunze. Ikindi nababwira uyu munsi ho ni hatari kanzembe babwire mu ncamake. Bakubwira ngo best left back ngo wisigo kugeza ubu ngo ni Nuno Mendes. Mwamenya ngo nukubera iki se? Yagufata uyu musore bita Bukayo Saka sinzi ukuntu byagenze bese ndaje ndabereka video ziri kugenda zicicikana zivuga ati dore nguwo Nuno Mendes na Bukayo Saka. Abandi batese bati Declan Rice yaketse kari Toni Kroos. Ubwo bayifunze ngagiye gutera amakufra ibintu byose. Kumbuga nkoranyambaga ibintu biri kuhabera hanze hanakasa mutwe. Nibyo tugiye kuza tukanyuramo. Ikindi nababwira nuko uyu munsi ikipe ya FC Barcelona nayo ifite akazi kenshi ntago tubizi. Inter de Milan ni ikipe ikomeye irakomeye cyane ariko noneho kuba imaze match enye itsindwa kuriya nimugire ngo buriya nuko yasubiye inyuma cyangwa ashaka kuba hari abakinnyi itari mikoresha kugira ngo ize guhangana na Barcelona. Irabizi yuko match ziri away. Reka nze tutegeze turebe. Mitamba hana prediction y'uno munsi nyine tu. Uyu munsi prediction y'ikipe ya FC Barcelona n'ikipe ya Inter de Milan nuko shiraho yuko ikipe ya FC Barcelona iraza kubona igitego. FC Barcelona over 0.5 bivuze ngo iraza gutsinda igitego. Kubijyanye n'amakoruneri FC Barcelona iraza kubona koruneri zirenga 3 n'igice bivuze ngo iraza kubona amakoruneri 4. Ibyo ngibyo ni ibintu bishoboka cyane. Naho ku ruhande rwa Inter de Milan nuvuga yuko itaza kubona ibitego bibiri bivuze ngo ni under 1.5 nta bitego bishobora kubona muri aya match. Ikindi kubijyanye n'amakoruneri nayo amakoruneri 3.5 iraza kuyabona kwa nayo irataka bari abasore ba Lautaro Martinez bose barakina barakomeye. Niyo prediction twabana naho kubijyanye na match hagati y'abo babiri over 1.5 match yose ibitego bibiri biraza kuboneka muri aya match. Ibijyanye n'amakoruneri nababwiye